court bie ni wo betima agye japade na free maame ne nsem se enkwala ne mom nyi free maame ne nsem no mo hwe so Abusia yema munyina kwaba embra Nyansapo Tv zo meka se Nyansapo agye so se sana na badwemma kwaso ele se sendi ahia nkomofofo na ye de bra wo besaw so abusi channel no like share mo bibia nya bi nhwe comment section so ye wo dia ene wa che wadwen ama no aye kama midin ene oba yesu ma ye boa ene dai so me ne comfort black na tena se a ye de nkomofoforo ebra wo ene empre ho ensore ananchenyi channel no mane na haya na eni yen eni enkomo na memo akwaba ni josmini aba ne se sendi ehia bi bia boko jamada oroma etiapo na obusua eye dad Lumba obusua a wo ka hu bia wo ye last born tan kan se obusua no wo ka se mo be chende a chemu gusu mo chende na no ye na me firi ha na na ye di nkomo efa letter I say letter of administration hon komo na ni ye di say eye odobroni ha me pesla e de ne de e kwato so ya nje antum e ka ho asem wa nde so ni futufu be nu 18 years o kopere japade ye kan heya ne tena say ka no ye ko ya ne tie say e ma no so e de modie e ba ma no wan ne hwan a e ti say Calvin de ne de e ko na afi ba ku ye ko ba Denise e so de ne de na Denise no o ye ma me Akosua say wa ba na nya ne ba titi ene am say nyoma me Akosua ba na mu Lumba mu na ne ba ma me na eche no na wo hwe no sese wi sa nya ti no nti ye so mususu de mo de e ko ne say ye bokwa japade bitima be shop so mo ye omo nsa ammo so ahwe so mo ye ma ko fo say nkura so le tie wo maame ebi mu say nkura do mo ye ne no ano no ebi mu say debi o maame ti ase ni kwa so ye ne sa na e be deja nti ne aba ada ma wo de obusua de mmofra yi jei aso uso mu say yo ndase de ekoso nyina no eyese ebasa yese ban sa jo on se Lumba wu na nkasa no eye niam bebre nti eyese abasa se oya akwala na oso papa wu nti emfa papa japade ma wonhwe so tare nam court a ene na mebom suspect o papa e wo yire empena ba ono papa o papa no maame agya awale correct de wote awale ase no tumi onne wotumi na nye wo a o maame agya awale eko a maame na ono no hwe wo no ete ase wo muye wo si ye mfa japade ma wo asuko no ma enhwe so na onim nyansa sen maame school na okọ en hwana de okọ maame no papa na o maame nko school obere do akọ school so saa niema na nkwala ne ye ne de mama nyina mahu se maame Akosua se wa be di bim wa saa sem ye wo de mo fansa ba bi enso nka saa court bie ni wo betima agye japade na free maame ne nsem se enkwala ne mom nyi free maame ne nsem no mo hwe so court ntimi nje man kwala dabi letter of admission na da ho saa no se wo a wo tumi a wo betimi de akọ no se enkwala ne di kan de ko ya ka maame Akosua se wa de ne be kwa kan nkwala ne de no enku kan nkwala ne de mo okay wa ka ho ebe akọ kan ho asa do da beto so no na obadwan ni bi se asem wo court na wa be sere court se court ma won dwan ni bi ebe ka ho nti ye mfa ho ye don maame ne di kan de ko ye e na munyina makọ dwan ni nti ye hwehwe de a hwan ne betimi ahwe ajapade ne so a eye maame ne nyamo ona nyina ona wo mu ona nim nyansa moto nyansa me na mani a de ko ajapade so na de ajapade be no ahwe obi ahwe papa so ama ajapade aba wo akwala se mfa ahwe so na mo mpana na mo hwehwe ngam mo mpana so no akọ ajapade so na mo de nti a Kevin ye be ma no a betimi aboa no ne se ne maame eye wia no la hye Kevin sasa Kevin una ye be ma se unum se o maame ma emre be ma penyin nti hwe de tutu niema na hwe onuam nketo a saa de beko na nya wo akwala na beko se yanyi mfiri maame nsem na wo hwe so ana wadwene ye adwuma so sha Kevin twen saa ma ye show maame nsa na maame mo handle over the man say wo je wo ye na me saa so bo we nyina me de bo Ghana court na Ghana court de so mo wo na mo masema Ghana court o mo di ka di maame Akosua se wa
asem no e kuma se high court omo na me de so bo we bo no omo ma ye de senkrata ba se maame ne da so ye yire a enka nkwara no nye sa ne ma no mo ye ba court aka che se maame ne nya yire ndi senkwara na anyinem ne kwodi odoburo ni wankwara no mo bragu court anka se maame ne nya ye okaso mu nyam kwedi kuna na maame no odi kuna ne bae na bi wan fo o se mo hwese me kuru ti ase na emna na me kuru ti ase no mo hwese me divorce na me divorce na mo pere ena o ka se judge me judge kuna ye dabi o enti enkwara no yam hwehwe o mo nti na o mani abere no na nya ne bone so tenya ne bone kwa dabi enkwara no hu se ahwe ya court kura betima jeje asem na ko ba bi a emwa wo mo to so munya do mo jimu e so mo nyina do mo jimu ti se anko Kevin ho na ko Denise ho a ni nyina ya nuafo ya so ta se court na ko fa sansem we nyina ba se ba ye na mo hwe se maame no ni divorce bia dia maame no so take place no hwe ni kuna japade so ba mo Ghana court person mo kese maame ne nya yire ti maame ne nya yire dia na se Lumba be wo no ni yire o oni yire ndi nkura na be take place on person mo hwe japade so na ndu fi se sa tin number na ba ya na bi die green na bi die black no u fi se Kevin ndi na ni huna dia na tin number na ba Lumba die black na Denise die black odoblo ni dia so green enti ba ne se na de ko so ne so wiye na mo de ko shem duka sa akura na wagimi owani okenka sanete enti de akoso nyina Ghana court no mayade o mo nsem mo ho ewi anye be pene o mo nti mo dem nkora na dabi mesre o mo dem akura bia mo dem akura bia na ketua na o ye mpena ba no de okwaji award no Denise no okwaji award no okwaji na award so de ndi aba so de ndi aba so so hu se se court anyi ba me akosu ase wantum no so mo enti miso maame eja wale dia ha ene ne miso nkonkwatra ya bia na miso akwakoto CCC enti so bi a priority bi a channel lack bi a priority papa japa dia ahwe de be se ni de be se ne nsa o ti ne kwa so a no ne ba dia ye ntumi fa dia nhye wonsa o ti do na kase onkora so de te won dabi Denise won do ne maame no yi ne maame ama na akora ne nyesa na assembly yes Ghana judges high court of home di first case o na ko fa sa problem we nyina dia ba ko se court no timi judge mama me so wo ye yire a nka nkwala ni timi teki action na mo teki no nti se wo se me mama nya yire dia are na me nsore na me fighting papa japade da assembly mama bibi boni nsiansa tene so me be gina mu bi ya ma na nipa na mo so wo ye ko ye kuna no so ne banduru 18 years nti ono so se ya bone de ato agudi a ene ne nya fast ne fa de yanko ne yanko pre nti nkwara ne nya mfum so bia Ghana for court ne da o mase ene Ghana mpanyifo ne da o mase se de o maye ne ye de o mase se o matiti Lumba busu na pansam no ma ya de nhira nka wo na de obegu bia wona o kasa mo hwe o ma no yie bi no o timi si so e o de ne so ye mpena ba o ye mpena ba e mfa wa no ntum nsore mfa o ye papa ho asem ne ye ka o ye mpena ba kura na ne papa wo no papa ne ba papa ne ba ena se papa no kura aye obi adopted be kan ho a ono so ye papa ne ba do adopt ni bi afa so be ye ba nti ma ho asem ne ye ka nti ma na epre on papa japade ho nti uyiri firim anya ma na epre awalefo na epre japade ye ma ho asem ne ye ka na mesele social media aya no mo kan se bi o munya abotre ne nkora ne emu ye ne emu bi baba ye president o baba ha uma wi aso bi nim ba bi a ade ba kwakwachi obi o nti wonu obi ya ade ano aye careful enya bibia na o se ya atem didie dabi asem no mo nti ase ba ye ne ye ti ase ne ba be kire mo ya ti ase na atem didie we de yo obi an ko kase nti ankola bi an ko fa asem ba o mo no papa wu wa wu di atem ne yo papa ja o mo no de mo ya na asem no so ba ye na akora ne me kan hwe o mi na no nti so wo ye interview bi onye bibia dabi mo nkomo ntoko ye ye papa japade no na se se duru tam se japade obi apeso wo hwe so na me so me ye ba me duru 18 years nti se me hwe so bi ya boni bi ne wo boni bi ani so se nya kan nya se me nwale ya na se keme kwa kopenkola ni bia mba ni bia wale Ghana na ko East Legon se sikafo bebre wo efio East Legon na anyam bia sikafo mo no yede de East Legon ho de ni wo sense ne yere ne Central Hills ono ti East Legon sanity ho de o ti e ba ko hwie nko a wa ko hwie yere mma ho mma ho yere mma ho bonye booking at nti mma ho nti mo amosore ya wo fio East Legon no wo yere nti ho anya wo dia so office wo fio East Legon a ma yere nkotna ho
ene o yere nkotena ene o yere nkotena ye hu se wo fi o yi no e se rent wo ho ai o de ba ko jibira mo kan kire ye Matias o ba Kumasi a o se frɛ ba bi se Central Hill na mo kan se Kumasi ba bi a sikafo yi we o mo kan se ai hills mo ho ai se ho na obi ane na yere na ti ho obi ane na yere sikafo no mo wonye obi ane na yere na ti na ma fa woda na uti wura ho no yes o tu duru ba bi da ba 50 one color one design se sa na ka so ko mampo hene no ye bi no hwe so ko mampo hene ye bi o asase no beto ama no wa kire opran abesu ntimi nsia nto asase ho pe nkwa asase metete na ma plan una be kire opran no metete atakwa me dem nsia o mekeka asase bi o wa ne akoto asase ma be se $40,000 na akoba patasi so dabi dabi na be se ye plan hwe o mu nyina be ka bomu no matua o ka no mapam wo firi ho ya de wo pino 91 ati ase tene mo kasenti ankala mo kasenti ankala na mo beduru ye na 1 year nyamaye mo ko papa nsuo ho na mo ko papa na mo ye nsuo advert na mo ko papa factory mo ko ye den wo na kunani import wo ye na me papa na papa na me nye na onkora na ko dom hye hwa tena dabi bi a hye tuntum o hu obi na papa wu obetima hye tuntum be 6 months dabi una ukuna wu ndem papa na wu no kore ntino de mususun kasanti ankara na kire mu se no kwan so ano no te man kra no enhwe so nye de omo ina na asem bi asi wo Ghana ha asem ma asi won sawom ese fere ebronu bi adu akuru ensawom de se ben prison na ye ben dis ni pen awudi ana mo fan ko hopla ko mo fan ko straight we ni kwase den ko to straight to jail se won bona straight why dey na de tie ni oba bi a wa wu mienu dada ene wo shia branch se very branch Nicholas oba ye ne fe na big girl ti Nicholas shia big girl no so wa wu mienu kwara me do me waawo no ma wale ya omote se be ma ni nyi mu be ma ni nyi ba be ma so de oba e ba baako e ba ye afi wona oba yi so be wo baako ta ba ye nkwana na be ye nan na ba panyi e wo ho ndo so be ma no ana o hwe ne ma ni wie school wie o de na to adwuma mu a akwa na ye den e na adwuma o mote kama ngawe na oba na beti ni hu se okunu afa na chi wontimi anjere mo so akwa na chi e de na si kwan hwi si kwan akono wo ho e na bema bia wo ho kwan so ware mienu miensa enan ni num eni quotation bia se bema bia nwale baako so ti ase na se bema mpo akofa mpena na wakonyem onfa ne mafia oni ni tim e bia wape ba bia ma o mana ono so tia bia na wo ye ntia okunu ni kofa mpena so asese yo man bibiri wo ho a unya ware ni wi a na no kasa obekasa a kire na do ti ko bodan dise dise awre chichire bi ni no ko chibro ba chichine wi da o ne pressure na be ko ho nti ma no ma ne pem ma wa brontin ya ne pam wo mu mo na pam ye ne ko nti wanya be ma ono wo dwene a bo se de bufu ye na otu ni ka no ko we na sum ba dwene obi okro otumi pie firifie no akwatena beach baby na akwatena sport baby no wa dwene bo se no bi abetana ne chen ade de ne hawa abase no ni nyine twitwa o se ni se na me ni o nya hwe no de ato kukum no akrokro na ne wura fi ne ho na oba na china kwawe no afi na nyinsen yakoba wo ba no sa abeka se okuna safo achi wa na pam no ati ase ana abige yi tie ye se na mema bi wo so am ye mema bone we ne den o ba ye ni bia nso ne o wa se pere ko pa adware no hye na tare fufu bone tai o ba kwa brata che no ye wa abo bi wo ngure be frena sibe so what in dinda asibe on se kakna ma so akra ma na foro no ne mom asibe do so abo bi atimi foro no nkotre nyina foro asibe na asibe fo ndi se okonya oba bi tise ya se wo kranke na konya be ma bi tise asibe oba foro obi asema ba okay intana Abigail ete se okunu afa na chi na enye fa ji keke so kora oba na se anyam awo ha no nti ono okunu ha Abigail so okunu afa na chi asa na oba na kwa se awo ha no ma woni okunu enya ho kasa kakara e ma okunu pa ne cho se mafom fa cheme minye bio ade ba ko wo mu ni se ye me ma no ho ye ni ye mistake e me ba ku ye mu ye mfom so we mistake be ne wo so pa ne cho o waden baby o eye kasa no se kasa se makofa obi jempata enye cheopa at the moment a obeka kire obi se wafom no otumi gina won fom so no so tumi ye obone because we are kanni o wo ho kwan se ware mienu miensa enan ne mo beka no kra kire wo mu nyina enti wo be ma no eni kwan se opa oba ne che se wafom de obeka kire man reason dia sa de ni see yes sir
Nti oba na betuma ka se me wura mesrew sa reason we ntina ne ko fa idea mesrew sa de ne si de bi nsi biem tie bia oba no na wo am di akola na menware no ba o ka che se wa fom de a na se wa committee ne committee ne de ne committee ne de kwasi broni na se obi anware ba ho nya broni o e de ntina de broni de ne mla ba hia ma yeso yete yente abro fukrum dabi yete bibi ma yete bibi mem so Muslims omo wale mienu miensa omo wa so man so mo wa sa ete so ti ase me say me yiri timi kan say na me obi ametutu kwan nti be ya wale ba ko kan me say maame me sro me yentena so say ya pampe hawo dwuma ya omo baba be diu no obe sore be bo akuti ya wontimi nso akoma ise o pa na som o pa na som so be gu mani mu ase ti maame me yenenam ho say ya no boko me dwene madwuma ho me mpe pleasure no so enti se me fi say e bia kwantu de me de me kan na beto makoma so kura na e wo se me ni kan na me yire ne dwene ho ansa na makoye se de wo kan ye no wo be hye da kura ka kire no se na nse me ye na me yire no ye se me ko ware ko na se na me ye se o ba se ba kwashi bu da bi me mpene e na se na me ju fi na se na se ka de me ko to ma ne o hu ya se how some ya hwe o to me ahwe di e be sire ye nuanom me ma no se ono oba ate na wo fo oba foforo kan mo oba no di ntia obi wo ho a openkwala dodo ba e bia oba no so ase wanye na wo no ontimi nwo dodo a wo pe nti e kasa oba e bia mehia nkwala be 10 e wo mabrabo na mu ontimi ma me nkwala 10 ti mpese me ne bi ko wo e ka ho opene so ai o ko no me ma nko ka ho ne mu wo ankwala ne bere me e bi na kwaye lumba ne ma me Akosua Serwaa se ma me Akosua Serwaa timi hwe okesie hwe asase ka se no onnim se lumba so openkwala dodo a me ma me de twa metro me yire no watwa metro o ya we se yihia nkwala dodo e no ma ye kwan se ukọ a kone ko fa nkwala ne bra ne mo men koka ho no ko kai na ko kai ko fa asase bu nyina ye de ba lumba wa committee so enti ne nani kwa se ko pa oba ne chew se wa ye mfumso okay dabi atiase onya mfumso e yo reason ti a odi ye wo mfumso ne wo reason enti no obi tiase na ne ka asem a ade ye mfumso no mani hu se ade we de ye mfumso ena bone nyina nhini ene me na nye biem nye bio ade so betima ye biem o so se wonye biem kwashe bose obegnya bio o so kwashe bose wonye biem ti so wonye biem dia ne obekun se be ya wonye biem bio matiase so me nye biem dia o ti asase so abaye enti na me nku preko se be ya wonye biem ana ha Abigail Nicholas asemi nti de ko ba ye nyina ne se Abigail eje mpata mani kun pata no ema yesi dibdo kan ye be mani ye ma no ema wo giye ema ka che oba no a okunu ko fa ne na wo no kora se bi kuna pata me akoma to me yem de se de me ni uni asem bibi aboko nti nim se so biaba ato awade so bibi e ko kama na papa yi adwuma a wo ye so ya oye agent won tumi ton sase ne adan na yi chatis no bi na papa ye ne kakra na obi discover no so pass asase ato 300 million titisika no sase no mton ne me emse pa na to ase kota proto na emse ni pa na to ase nana this 300 million ye be di papa na papa se be dam ho amedi nti o dem me ye de je to na me hia me ba jema de na osa na o bisabe ni nyina na o plane nya o de be ye okunu no ne ba panyin no a ne ba awade no akwara nya 24 years okay your friend the prince so we are school akwara be a printing press Nicholas be a printing press shop man no akwara de ye adwuma no ne ba yi di ho komo se de opa ye no obeku opa ye firi ho no ne ba ne mo ano no munya pa ni firi ho no akwara minim akwara so pene so no ma be di sa nsamone e ma akwara kwasa na da ne yonko be she mu se omo ade a aya na de bia no tu mema efo ewa abanoma ho eye sa de we ofi se sa akwala na ye papa na nkasa ba ka wanje ntum da abanoma no wo papa kwase yampanyini na wanhwe wo no obi nhwe wo wasa akọ support de o hwe wo no akunu ya papa kwase yampanyini o hwe wa enka obi ne be hwe wo are abanoma yi ti ase no ma obati ase ne se mehu abanoma a wakọ pai ne papa hwe wa enti obati ase
obeti ase ti ono ne papa enko obeti ase akola 4 years kura won ti ase ma o se kuni papa akola 4 years on pene da se ne ma me be kuni papa ba nam se enye ne banti o tan ne ni bere abanoma e pene ye ono ma me ne ne ba ni nyina mo ya abayfo o se wiere me Serwaa ma me no won ne ba ne da wo sunsun mu enti ni kunu no ne dwene ho akuku papa because asem we na nka obi ya wa hwe school abie printing press won sa ko wa no nya kontam ma no na wo ma me busue ne si ye nkunu a se nye sunsun sem na mo combine ni bomu a wo bede no wate ase na asem okura ka kire wo ba na se wo ba na mpene a nka okura ma me no se nye bayi a wo bede no waka asem a kire akura we ama akura na to ase because of meeting amuhie nti mo ya wale fo na monam Osande abofra kwa sande yonko ba mo share ne yonko no bo say so oboa ono so bayifo oboa mo execute sa plan we a o ma na 8,000 Ghana cedis which is 80 million na 80 million ti so fa ho te ho na akoka kire papa ya ka papa ka akra otim ko mfama ko be chew bibi e ma mo kan ma dwin bom na anadwo bi ye to sha papa yi so o mra wadam e ma ye prince yi na se o na ye Gangali a ono de sekan wo ne papa no ekum no anya ne papa the stepfather ne kura wo de sekan wo no ekun no na ma me na agi ne kunu a anya papa na abeje brante yira betum de sekan ko wo no ha asema si won so wo na no eden wo de wo no wo kunu wie wo kunu no ana sa wudie ne koso no na papa ne ba no a wo de ne ba wade na se wonye 15 years aye papa na nkasa ba papa ne ba no wo de ne ba wade no sa na abofra ne nai sa abofra ne ti dede no sori bai no betempo mum no hu bibia a ekoso omde no manu hu abofra sa abofra no ejina fa wo hwe no si ye wa hu ene o sa akora isusu ekuni ka papa dai no ne kom wa akora no so ne kon ne emia ne kon ade bo hwe abofra ne tim se ye ku on so aka na gya ho ti enim se on so awu ye bo ye nipa mi sen bo body mienu nyina bomo e ko gunwuram baby ne nyame a ompe bone sa abofra na nwu kana da hona ne ho ba na ho so ne so tete no osode de mojache kakra ko efie ben no efie bosom ne be wura ni efie bosom efie ben no ho e no ko no say mama nie de mani ehu nie de me am step mother any me step brother de ayeme enie o kan na sem wie ne pansi kan ho na ni pande ko krom wa hene ho akobo na mane sa sem a asi no hene ti ya no fa police fo say mo mra o na de yati we kura no say odi ka free police ansa konya wa hene bi otwa bi a obekọ obotwa bi o say twen na asem aba asem bi say nya wa hene asem police station straight ena ye fra police fo na ebo mama ne say de asie ni e ma police fo ba mu na ko fa maami ene na bayi ene na dadanfo ka ho a omudi isa adwiri mi ye ko fa wo mo na ahase kwa ye bo mo kwa na ye nka na eba no a ono mo de sika ono na de tisi odi ona na ho de ona de sika ye no ono ne ye tocha na kakra na afede onu so abere no na o so kan ni na o kan ni nyina kire bebia ye de amu no e ko to ye no mo ko ya mpa poti fo ko ya papa emu ne danwura mu ho no mo ko fa ya o mo de be bo mo yo mu hwehwe mu asem kese asi nsa wo mu nana so omo mi ensa nyina so e fata kumfo mo fata kumfo straight This is a kumfo na aban na jatu. Aban di kumfo atu. Na aban ni kumfo ntuma kana no police ni ya okobo police obitu akuni. So kura sekan. Ni kumfo onu ga na ni gusu ni bodu tu kunu. Na onu de na sai no de on de sai no de onu ane pena asem nyaaye. Tese. Ni kumfo. Aposifo abakita tu fa sekan to ho. O me fa nto ho. Na boys no mo ko che nkora no mo nya police fo. Mo ko che nkora de. Maami ni ne bayi. Anu manda yo mo bibire ko. Tom kono mo gita hwe. We so do kita sekan yo. Na unu mi se ye akonfo e wo ye mere mu se me wotam se kan de ba me so na se me kutatu a mintimi mbo utu uti mo no mienu dabi wo no mienu na se ni da ho so bikun o de bon ba akopɛ nto so to be pointing in sana se kan ni kura na shoot ni nsa no na de ne to form na utimi yire no you video say police ni de bon nsa perfect police ni no perfect no say na nsa na tesen wo sa and so o se ni kwa se ko e kan o se ko shoot ni nsa no mo che no because bi a no ye tutu ani nyo no nko a e bi kura no de kro no aka ho nyo no nko a nti o se o chi na mo timi ko hye na ne ye a no kire wo mo no mo ye sa ne ma nya na timi tu ase mate de wo kan so because in the killers no wo a
bone na ekwaso nya de se we ewu no killers ni be dia no kra be hye omomo amoma be die tiso amoma de tutu asem mo ba se mo chi no na mo di tei no ene tu aka ne nsa wo be kire obi waka ho bi am akofo mu nyina na matimatu ase so the police ni de okwachi obi a se oba wo so de a na wo dike twitwa obi wo dike twa first twitwa de wo twitwa obi enti wo ye ho ai se police for kofa no mo kwa so se mu kutatuo okuta ade se ode ba wo so de a wo hwe video na ono no kura no omfa sika ne ma police for wo de wine no ho wo sa wine no ho sa ye se wo de ase na wo se police ni time na ne nsa de tu sika ne kura no wo bo ne nsa no I'm having video meeting to nko be 7 say 8 po na me no the entire me fa blame ni ma police ni bibiri ni say background na utie background na ye man fans Ghana fans so enko o tutu na enko e na omu jimi ba ko omu jimi ya enko ni say fugu na hye no police photo no en spread o e na wo ben no nti e bopie e bona na afa ni mu Appiah akobo wo no ba no mu nu enti ewura na ma ne ye week afa che so me na police photo no nim ade ba ko aye hu police photo no o maboba no oto a ewura mu straight ewura body ne moje na nwuna gu mu ebe pie ba moja ne mpie tu hu sa account ne nsa ne de no na abehu se moja ne soso ba etu police ni tu bo wo mfe na se pie kura na moja ne benwuna gu yam enti o ye week ana ma wode to ho fa o cha na do ko tena ko nyanzo na ankrofo bebere kura ka so ye konfo onya konfo ana otie mu a ye che so mo che so ye konfo mo che so de ofrikuro mu honom na abi so tu bata be ye 5 years ni de ye hu na chira kwan kora obetu ohene no wadi ade be se be 5 years ni ye hu no kuro mu okora nti so se shortcut yi mahama be boa makuro mu honom project mo ba be ye besi market kese ne nyama omba no krom wonom nti o se e cut sword ye de aso wo fom ene se o nipa ba kan ho ye de be di park so kan ko fie ko fa sofios aso ne brother si ya na ye fa ne eduma a o se ye die to no ko duru fie no na che se gangari yaba a o fa ohine ne ma address ohine fugu ne bi address no ote wo da sikan kita no na dwene ne se ohine fugu nti eduro wo otu fo batakale kase to no beto no se ko na ha de wan no fa na ta de ache ne se ko an ka se nwie do tutwa ko yes o che ne se se ahoden fo ma ba fie ni kwato kasa attempt to kill ne so no di kan tutwa ko ngofo hu ye no mu die mika mo nka mo mo nka mo jamba yes fa to fa so fa nto wa bebe bi tutwa no so police fo bam police fo ba ye be to nu na opeje to nko so no wan me de fat na me ade ba ko ye bi ya ne se nipa no kwaso mbo ntuku no and the police ni na anya de so so fa nto Dabi. Obi dwane a ye ntutuo mo nachi. Okay. Ye tutuo bo nanim. So oba so attack. Oba so attack na betimi tuo na dey. Abono. Da nipa no oye o twa na wo sa na so oye na wo sa wo di aduro. Na seka ni kura no tu betimi abone nsa na maseka na tofo. Na ka wache no. So, ba na background no na ma police na adwene sey because ono ye say omoto om enko so anto no mo na obeto hye no so a ebia onim de obeye. Nti sa fans for no na akofa hawa na akofa sa hawa nyina ai se kofie wu ofi bewu eti se kofie wu obe police photo no de obewu ya se na kanya tete kra na se me oto ho na me hwe video oto ho na me se on my back bi mo gina nyina gu ni mu etu be 8 bullet be 8 na we yi Michael Jackson na se mo man fi kra etu kana obe police photo no de anu kofie jiji ni mo ko wu kwa dana nsawam nsawam do mu kumfo de mu kumfo mu nyina nko bi se de kofi yebu kofi kumfo mu nyina nko se ne yewesire yewura mahama on pass mbra bi se ndisi fo ne doso wo twese kan na se wo de wo bi oba na so di bi awo simple uku nipa na ne so ku bi ye de se di same day do de ye nipa ne mfa nya o sa pepepe ba sa abone ne to bi twa se de Moses e bene ne so o se Moses mro bi bo wa bo bi no se ne ma ekoi abono president kura so police force o mo so ye nipa o mo so ye wo mo nti mesere se aban ne nhemra se uko wo bi sikan ya ye be wo bi uku obi a ye be ku obi hwe se digu so ayo so se be hwe bi ego so e ba se abone ne be jai abone ne be jai mate na ye na wase o nkoma ye die ho abusua ye try say ni edi nkomo ne ma bi ya na sese bi ko a wonya ante da but ye ka ne edi nkomo se ya na gina so ye futuo ma ye pese oba wa wo mienu
na bema woni ne wu mi so wo firi mo so wo ti ase so de nkwa won ta wale ase na obi abefa na de oni ni ja wale ne kura no waje was ase oji na sase obi abefa wo ahwe wo ba na we yese bema kura bema kofo obi a wawo a onsuro obesuro eso nye mba nyina na tesa obesuro na bi wotema ema nipa se me yire sei wotema me se me unu se me ware me yire 2 years ni no me hu me yire me ankasa me nto atade nhye dawo wona mpesa obeto atade ya bi ono na eto otoma me so go ha nkura nkon David nti ba sa na e boss tro ha no age so do ani ato bibi nti because e den atade me ba na me wo wi masum na atade me se me ne je hu sa na atade bo otimi to atade me ba ko set ba ko bi system ile wa wi me so tro no atotu na fe de de nti woni me bi wo wa za de aya yam tu yebo ye hu ye ene e be sere me ma no mo famba o mo ye adwuma oba wanya adwuma na ni brade papa ne maame ntimi anhwe no ne papa ntimi anhwe no wo be ma na wo hwe do na wonsa anya adwuma no mu kwasiade no mu di kire nipa se sister so ye adwuma wonni san kwasiade o de adi papa ida so because o ye adwuma no wa ye busy I to say me bi wo ho a ono wanya adwuma o na wakofa be ma wo ye adwuma na be ma ne se ye adwuma hwe no wo se be ma ne nsan enke no onye no na sikani be ne betimi do ba ko se hode 24 hours ono ho time onya what me no nyina phone so kura be 30 minutes me da bia me yire ne me ko me ne me yire nkasa phone so 20 minutes da o penta akoye wade na wa fra me no obi fresh ka ba o na ne bo fu na o de woni mu ododi bi wa mka so say romantic na romantic ne ide ade romantic eno so ide o say eto mi na on no me na me say odo ne ide na on nwene me ho na me hwe e wo mitirim ni nyina wo mitirim pa mitirim e besre yenuanom no say o po ba o ye adwuma e ba sha ne mmere wade bia wo bia oba wonya adwuma oba mu abre ankasa e na bre na wo bre do obeye bia na obayiwaye ne na wawu 50 years ko pese okoto na no so ba wo so wonya adwuma hwese be oba bia busa ne boyfriend 2000 se ne papa rent aso wanya bia ma no ne bu afu be ma no na po bia na obu fu na ko fu papa ono onye 2000 ono na 2000 anya rent dan yo obi na rent utim bi ubusa na wanya no wo afu se wa moa wo papa na nya Ghana na we besi afa ne besi ye besi na be hye wabufu mpo abusia ye fa ni na si wa say ye na tufu bebre ye mfa na fe ye mfa mo bra comment section so ye wo de ya na wacha wadwen ama no ayekama Nyansapo TV so ni da se ne ye be send ye share bi o makao adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya